Dear Mr. Longley. Tatang, nakaawag kayo mat. Kwa. Mangibaga ako maiti kwarta ang balasang ko. Igatang ko kumaiti abunaw. Mano ay ati kasapulan nyo, tatang. Uray 5,000 la kumano mabalain. Sige nga rod, tatang. Inton bigatin nga itod ko. Agyaman na agbalasang ko. Alang nga rod, maturog tayon. Kat masapa ka sumrak inton bigat. Kat kasano ngay nga ti kwarta ngay bagbagak. Kasapulak nga minan inton bigat. Ti asawak ton ti baunak amang yag, tatang. Sige nga rod anak ko. Kat ulitag pa ninti agyaman. Bye-bye! Sige, tatang. Bye! Roy, si kaman laang ti mangipan iti kasapulan ni tatang akwarta. Igatang nakano iti abuno. Imawag ngamin idirabi mangibagbaga iti kwarta. Manuaya ba kahit tauray siya akong timang ted? 5,000 ka no? Ala, idagas ko ijay balay dahin ton madamdama. Agyaman naklakay. Maladawak ngamin iti trabaho. Agdardarasak. Naibagmat na nasabat ka. Adakadwak amangan ita. Napaanak nga rod nagbayad iti bills mi. Jack na lagip. Due date mi gaya man ita. Nasaya at nga rod ata nasambot mo. Ay, hawan nga rod manang. Sapay na gado ti paggastusan ita. Naimbag ka da kayo kinimanong Tawan pa'y anak yo. Anya naimbag. Kinapudno na kayat kumaten ti maadan iti anak. Ngam anya ngay nga rod kat awan pa'y mo. Aywan, kumusta gaya man ni tatang? Inawagan nak idirabi. Indagas ni Roy ti dawdawaten na akwarta. Igatang nakano iti abuno. Anya? Kat na nagdawat mo't kanyak. Ngam ti asawak ti binaon ko anang ipan iti kwarta. Amangan mo't no kurang. Iso adim mawat manan. Siguro. Among bakat, nasabat ko ni tatang ijay ili. At dakakuyog na babae. Sino ang babae? Inyam muna kanyak. Yen kano tinagan na. Kaayan ayat na kano. Anya? Iti kasjay atawon ni tatang? Makiayan ayat pa'y laang? Ay, ubing day jay a babae. Kanada pa itsura na. Ay, una yun ni tatang. Saan mat kidi adakes? No mga alamat ni tatang iti kadwa na. Ubing pa'y mat iti 50 taon na. Saan nga talo kung day jay a babae? Jay kumamat babae nga seryoso. Ayun gayam, na istorya ni Lionel kanyak. Dimawat kanumot ni tatang kankwa na iti igatang na iti abuno. Ay, day ta itan tirigat na. Nukukwartaan laang day jay a babae. Bayam, kasauktuman ni tatang. Tatang, anya di ibagbaga ni Roy kanyak nga adda babae yo? Saan ko babae, anak ko? Tabalo akmetain. Kaayan ayat ko niyen. Unay kayo matan, tatang. Lakay kayon. Agbabae kayo pa'y lang. Kaayan ayat ko nga rod kunak. Saan kat babae? Kan sa anak pa'y alakay. 50 pa'y lang titawan ka. Iswa lumakayak pa'y laeng. Kat, ay ayatan na kayo mo laang dayjay akaayan ayat yo? Ay kat pirmi balasang ko. Ay ayatin nak unay niyen. Pagkunaan nyo? Kumpurminto pa'y ti pagsilsilusan na. Kat, day tati pangibasaran nyo nga ay ayatan na kayo? Kat anya kumangay nga raod. Kayat ko amam mo, tatang. Kayat ko akasao ti babae yo. Ay katuan day talagayam. Bayam, taibagak akayat mo akasarita. Ngem ulitak saan ko babae? Kaayan ayat ko. Naimbaga bigat mo, ading ko. Kaya't nakano ama-amam mo. Siyak ni Megan manang. Inauna nga anak ni tatang ko. Wan, amukon. Imbaga kanyak ni tatang mo. Balasang kakadipay? Balo? Sina? Wanoan niya?
Nabakatan ako na balasang, gapo iti kinapilik idi. Anya ti kinayat mo kini tatang ko, manang. Saan ko matamay baga, no anya ti kinayat ko? Basta jak napupuutan, anat nagmatan tirik na kinkwana. Amangan mo't no kukwarta am laang ni tatang ko. Kano awan mat ko kwarta na, saan aya? Siyak to, pa'y ti kaadwan nga aggastos, no kas di arumwar kami. Ha? Kasta ka di, manang. Kat, anya ngay nga ti plano yo. Naragsakak matan, iti kastoy akasasaad mi kanitatang yo. Ngam no kabailan na nga ikalaysa. Dinagsayaat kat kuman. Sige. Bayan nyo nga rod, takasaritak ni tatang. Oh, apay nakaumay ka manang. Anya ti bagam. Ni tatang, adda kaayan-ayat na. Anya? Kaayan ayat kunam. Wen, kunak no kukwartaan laang di babae. Ngam saan samot? Pagkunam. Nakasaritak di babae. Kat kasla kayat na paikit di nga agkasardan. Nulakit di kayat ni tatang. Ket, umanugot ka, ngagkasarda. Pangalaan ngay ni tatang iti pangikasar na. Kasanungay, no agila ko itilutin ha. Ay sos, day talakit din ti pangilaklakwan na iti dagana. Kasaritam ni tatang ha. Wan, kasaritak to. Jakmat makasao itay, taaddamot jay babae. Ne, rumwar ka man ay. Mapan ko kasao ni tatang. Anya man ang tibagam. Kunak man no nagsarita kayaw. Sabali ti pagsaritaan mi ita. Anya ngay nga raw. Damaga ka, no kayat na nga ikasar day jay a babae. Ikasar? Pangalaan na nga itigastusan da. Day tangarod, ang mga nuington madamdama aglako iti daga. Ala, ingka nga rod kasarita ni tatang mo. Tapno ammom no anya ti plano na. Wanya, napanagnakamaw nga ayatin nak niyen. Anya ti plano yo tatang, ikasar yo niyen. Nagkuna. Lumakayak lang arudan, mangikasarak pailaeng. Kat no kayat niyen ngagkasar kayo. Uray kayat na, no jak kayat. Kat anya ngay nga ti plano yo, agkabalay kayo latan. Saan Adamot balay na. Adamot balay ko. No kayat na ti umay dito'y balay, ay kat umay. Ngam no agawid, di agawid. Ay unay kayon tatang. Sabay, madiaya. Ala, makaamu kayo man laangan. Basta saan kayo nga aglako iti dagaa, apang ikasaryo kan kuana. Ay, saan ko nga aramidan dayta? Kahit, kumusta nga iti panagsarita yu ni tatang? Awan samot plano ni tatang amang ikasar iti dayjay ayen. Pagkunaam, Di nantupay kayat nga agkabalay na. Mabalin ka no amapan ijay balay na niyen. Ngam agawid mutla ka no ijay balay na. ay? Ay kat, saan nga rod ana in love kan kuana ni tatang Day tamot ti mapaliiw ko kini tatang. Iso abinaybay ako na. Makaamuda mo tan. Ay, nagadumot kan ti tao diti grocery. Jakla ko man nagtuloy. Ngamawan mo't ngaminan amin ijay balay. Ano saklatan at makilinutlut. Honey, kaya't buka di daytoy. Anya nga min dayta, honey. Mayat dayto Ni adre. tatas. Gatang, Adda ka taisot naman ang inumam. For immune system daytoy. Hani, tinawag na. Kaya't naasawat. Duwa ti babae ni tatang. O sige, ikarga ko iti basket ka. Asit gakman kat ida. Takasaok ni tatang. Tatang! Megan, adda ka ba't gayam dito eh? Asino manan ti kadwayo? Manen, kunam, balasang ko. Ay, ako anak. Nagsina kamin kiniin. Isu itan ti kaayan-ayat ko. Isu ni Nancy. Honey, isu gayam ti inauna nga anak ko. Naimbag nga agsapam, balasang ko. Ha? Ay, naimbag mat ngagsapa yo, madam. Tita, kunam kanya kon, iha. Sige, tita.
Sige nga, Rod. Tado pa'y tinaskan agatangak. Panawan kayon, tatang. Umayak to ijay balayo inton rabi. Ay na, syakti may babain iti aramidan ni tatang. Ni, apay manan ay haba kahit napulot manan ti ulom. Ay na, bannog mula ang dayta nagpalengke. Ala, agi na nakakit din. Ay, sa anak nagpupudot. Aburido akin ni tatang. Ni, apay manan ay Nakitak iti grocery. Sa bali manen ababa iti kadwana. Ay? Ay, bilibag mat ka ni tatang mo Playboy. Kasano, adda itsura na uray lumakayan. Ay na, saan anak katawa to'y ibagbagak, Roy? Ay, pasensya ka na bagat. Ay, di ka nga rod agungatan Pagkat katawaan ka laeng. Ay, ngam no maipapan ka ni tatang mo, bye-bye amon. Ay, mas dawak mat ngamin kadagaji a babae. Panagkitak iti babae. Adda mabalin na iti biyag. Kat, anya nga ti problema dita. Mayat kidi tapno saan da kwartaan ni tatang mo. Saan nga taang maisarsarak laang ni tatang? Ay, no adda asawa jay babae. Ay, mabalin maisarsarak ni tatang mo Ay, una yan ni tatang. Mapanak manen ijay balayda, takasao. Tatang, anya ka diday tingar aramidan nyo? Baybay anak ka di anak ka. Ragragsakak lang matibagik. Anya ti kayat mau. Agkulkulong aklatan dito'y balay ko, ngagsansanuaw. Asino manen day jay tatang? Amangan no adda asawa na. Balo day jay. Kan isa o tinagparipirip. Ay na tatang, kitaan nyo at aramidan nyo. Amangan no inton madamdama. Day tanga aramid yu ti pakaisagmakan nyo. Di nakpakadanagan, anak ko. Amaok ti aramidag. Ni, manang yen, si kamat gayam. Anya ti maipaay ko. Mabalin ka di apastar kanak, ading ko. Ay, sige manang, umunag ka. Ala, agtugaw ka manang. Agyamanak. Ita, anya ti ibagam. Nakiwin naswasak ka ni tatang mo. Tanaamwak nga da sa bali at chicks na. Ngam itala ang anamwak ang masikugak gayam. Ha? Sana si Mangpot ti binulan ko. Idi nagpa-check apak, masikugak mat gayam. Anya? Anya nga ruti kayat yung mapasamak ita manang. Nasken atakderan nak ni tatang mo. Pangaasim tatulungan nak. Kabsat mo, dayto inawak. Wala, bayan nyo manang. Kasaritak ni tatang. Ibagak atakderan na kayo. At darumbang ama-amuan nyo, tatang. Anya day ta anak ko. May papankin niyen. Abay, nagipulong kan ka. Isumat tinakiwin na swas kanyak. Wen atad da sa bali a babae yung. Isu kumamat kay tipilyag. Ngam di nakmat kayatain. Masapul atakderan nyo, tamasikog. Anya? Masikog? Imbaga na kan ka? Wen tatang, imay nakisao ijay balay. Ay katuan Itakder ko, tisigog na. Ay, sumardang kayo ngaminan ang agbababae. Kat ipamay sayon ni manang yen. Lakay kayo lang arudan. Di kayo pa'y lagtal na. Wenain, anak ko. Oh, nakaumay ka matmanang. Ay na, adda na si kugan ni tatang. Anya? Madanta iti kabusat? Kasta nga rod, umay ko ibagakan ka ti plano, tapno agtal na kuman ni tatang. Oh, anya day tamanang. Pagkasarunta ita. Ha? Uray mga ladalaang iti papel na. Ken agsagana tayo iti uray basit laeng. Ano santan Datan ti aggastos para kini tatang. Ay, naidumdumamat day ito'y Anak timang pakasar iti amana. Ay, wan nga rod. Ang tapno agtalnan ni tatang iti kalukwan na. Naganakan ni Manang yen, kat naragsak kami amin. Kasla anak kon ti pangibilbilangak iti kabsat ko,
gapu iti kinaawampay anak ko. Kaya't nagtal namat ni tatang ko. Tuy pagayam mo, Megan. Agyaman ak pagayam Megan iti daytoy apakasaritaam. Kasta tinasingpet nga anak. Urayan niya ti pagbasulan tinaganak da, at dadalat ta iti likudan tinaganak da, asidadaan at tumulong. Ala, sapay la kumatag tultuloy ti ragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Megan, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo kani pagayam Amelay iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ubingak pa'y idinagsina dagiti naganak ko. Dayta ket gapo iti kinasilosa kan kinanager ni nanang ko. Ingkarik iti bagik asaan to nga agbanag iti sina ti panakirelasyon ko. Tadyak tutuladen dagiti madi agalad ni nanang ko. Agtawenak iti 20, idi maddaanak iti kaayan-ayat. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Melay. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, kumusta ti adda boyfriend na? Italaang manen nga agkita ta Manipod na addaan kay ti boyfriend. Awanen oras kan panawan mo para kanya kagayim mo. Siyempre, nas ka nga ikak itinaan anay nga oras ni Jonathan. Amom no apay ama dagiti lalaki kadagiti GFs da? Tapay? Gapu taawan oras da kan panawan da. So, kayat mo asawan, inal daw kayo nga agkita kin ni Jonathan. Tapno saan ang ma-fall out of love kanyak ni Jonathan. Ay na friend, in love kan samot una yan kan kuana. Anya ti panagkunam. Panag ko na. One. Amom, panagkunak nasaraka kun ti soulmate ko. Ket ni Jonathan daytan. Oh. Hello, love. Nalpas ka din ti trabaho? Hello. At ako maibagakan ka. Oh, anya dayta? Agaw-awis ngamin dagiti babarkadak. Numabalin kat rumor kami kano ita arabi. Agiinom lang ka siya. Mabalin ka di, lab. Mabalin Uray akla nagnervyos. Takunak no agunget ka. Apay ko mga agungetak. Maawatak anasken mo't asumurot ka kadagiti babarkadam. Agyaman na ka. I love you talaga. Bye! Bye, love! Nagmayat pag napag na dito yung parkan niya. Wan nga rod, kita nagato dagiti agdedit. Ay, umapal ka manin. Apay ngamin apinalubusan ni Jonathan amapan makiinom kadagiti barkada na. Apay ko maalapdak no iso ti kayat na. Nasingpet ka launay a girlfriend. Amom, idi, ni mamik, tunggal agpakada ni dadik amapan maki-birthday di ayan ti barkada na. Saan na pa'y analpas ti ibagbagana, bugbog kawanan ni mamik. Ay, nagkaasimot nga rod ni daddy ma. Iso na sursuro ni dadik ti aglibas no ada kayat na apapanan. Saanan nga agpakpakada no ada kayat na apapanan. Iso na bartek nga agawid. Permi ti apada ka ni mami. Ay, nagkasang batan. Iso ajak kayat ang mapasamak dayta kada kami ka ni Jonathan. Uray ag boyfriend kami pailaang. Kayat ko abumayag ti relasyon mi.
Forever, saan ka di? Dayta ti tartari gagayam apagbalinan ti relasyon nyo. Pasensya kan, babe. No naladaw ngay may kasinundo iti office yo. Nabayag ka na nagururay? Saan? Karurwar milaang. Kwa, traffic ngamin. Maawatan ka. Saan ka nagpalawag pa'y? Ala, aglugan kan iti motor ko, tagawid tan. O sige, ngam inayadom ti ag-drive Wen, di kagdanag. Ada akon manang. Nakita kijitawa di nagsardeng ang motor. Iso ka di dayjay, ti boyfriend mo? Uwan manang, ni Jonathan. Apay adi mo pinastrag, tamamam mo kumamat. Masapul ka nung agawi doon, tanabannog. Ay, kunak ano umay mangan dito eh. Managbabain ni Jonathan manang. Ngam, adan to aldaw, ama-am-am mo yung matlaang. Melay, umay ka dito eh. Darasang. Apay? Kitaam day ti impose a picture di gayem ni Jonathan. Adada mo titimay sa abar? Kan saan la adaytan? Kitaam mo, adda kanya-kanyang partner da. Ni Jonathan mo, adda nakasadag a babae iti abaga na. Aywan. Kasla, nabartok mo day ta babae. Oh, anya ti mariknam? Siyempre, agselo sak. Komprontarem ni Jonathan, saan ang mabalinday tang aramiden na. Talagang sa nagpapada amin dagiti lalaki. Isungarod akasaritam. Nasken ama-amuan na ama ditiriknam iti daytoy anakitam. Aglugan kan dito yung motor ko, tagawid tan. Jonathan, ada kumakayat ko adamagan kan ka? Anya dita? Ada nakitak a picture yo kadagiti barkadam. Kat, ada partner ti tunggal may sa kada kayo. Dayjay? Awan dayjay. Katrabahuan mi dagi jay babae. Kasta ka di? Agselos ka? Ha? Saan? Apay ko mga agselo sak. Ay, kunak nagselos ka. Ket apaan nak akas inaramid dagiti girlfriend dagiti barkada. Nagpalawag kan. Husto daytan. Apay ko mga agungatak pa. Iso alab na lab ka. Gapo iti daytang agalim. Di nakarakupon dito igiti kalsada. Nagado ti taong aglabas. Kababain. Ala, dumsaag kan. Umunag ka pa'y di tabalay. Ha? Ne? Apay ngay? Naitulog ka mo tan dito balayo? Idi pa'y ngamin akayat na kaamaam-am mo ni manang ko. Iso ka di lang ti adda dito balayo? Uwan, agnanaad ngamin iti sa bali abalay dagiti dadduma akakabsat ko. Mabahin na kita. Next time tulatan ayam amunak. Sige, saan ka pilitan? O sige, naskan nga gawid akon. Bye, love. Bye. No kasta ti lalaki, may salaang ti kayat na asawan. Anya day tamanang? Asaan na ka nga ay ayatan? Anya matan. Dayta ti pangibasaram iti panagayat ti may sa akaayan-ayat, mana? Mamin, ano laang mat nga umanag dito balay tapno maam-am mo? Di mo ko maiyaramidan ti issue dayta, manang. Ibagbagak laang, ha? Panagkunak, da kami ti agkagasat. Tamanipod idinaadaan kami iti relasyon. Nasurok 5 bulan ng tinapalabas. Saan kami pa'y anagap-apa apulos? Saan pa'y? Diyak mamati. Kasano, kat man nakaawat akmat ngamin. Saan nakakas kadagiti daduma abasit la abanak, padakkelandan, pangrugyanan itiriri. Ay ayatan nyo ka di titunggal maysa? Wan manang, isungarod adyak ap-apaan. Ala, sapay ko mga rod takasta, ading ko. Ay, una yan. Talaga nagpigsa ti Tudo. Kasano ang makaawid na ngay Melay? Inawag ako ni Jonathan. Saan na kun nga umay sukunan ta nagpigsa ti Tudo? Apay ngay. Itaapanawan ang kasapulang.
Motor mat nga ro lugan na. Mabasa kami matlaang. Nungay mangayab iti tricycle ta iso ti pagluganan tayo. Ayun gaya man niya. Nagrigat ti mga iti pagluganan ita nga oras. Sapay rumabiin ket ni agtudtudo. Agoray ka ta i-text ko. Sapay ko matag-reply adagos. Sige, tapno saan ta amarabyan unay. Aday ta. Na-i-text ko. Oh, nag-reply adagos. Anyati ko na. Ay, saan ka no ang makaumay? Apay nga. Di na ba't kumbaga no apay saan ang makaumay? Unay met day ta ang taon. Ita ka sa pulam, awan. Wan na ron. Padasam nga awagan. Sige, mabitlaan. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Cannot be reached. Jack makontak ti number na. Ay, anyamatan. Anya ti Serbi dahi ta boyfriend mo. I-break mo laangan. Ay, maruruda. Hello, love. Kumusta? Di na ka di ma-miss? Agkita ta ko maijisigo da pagkitkitaan ta a restaurant. Saan ka kading agungot kanyat? Apay ko mga agungetakkan ka. Tingin siya pa ng sundukan kay di Kalman. Awan day jayan. Idi inawagak ni manang ko. Imbaon na adagos nila kay na anang sukon kanyak. Kasta? Nasayat nga ro da? Basta, agkita ta inton madamdama ha. Orayan ka iti restaurant apapapananta. Sige. Bye! Hello, friend. Oh, apay ni mawag ka. Adak dito restaurant apagkitaan mi kumaka ni Jonathan. Ka? May sakit ka gudwa oras ko nga agururay dito eh. Di mo't la sumangputan. Apay nga Mga nadadaka sa napasamak kan kwa na. Jack mo't tan makontak ti number na. Saan ka di asimret di ta panunot mo? Nga inranta na ti saan nga umay? Nagsarita kami. Inawagak iti cellphone na. Amo namat nga agururayak iti dayto a restaurant. Sige, urayan nak di ta. Ta umayak. Sige friend. Urayan ka. Hay, kita dandanin mangrikap dayto restaurant. Ngam awan pay de boyfriend mo. Imbag kumano nag-text asaan ang makaumay. Day tangarod ti pagdandanagak, friend. Ay na, saanan arumbang ang madanagan kay tikas di atao. Tirumbang kan kwa na, i-break mo. Kaya't kung arod gagbalin naragsak day ti a relasyon mi. Ay na, friend. Wan, amok day ta. Pampanunutam ani Jonathan tika forever mo. Ngam saan? Denggam to'y ibagakan ka. Nauman kan ka ni Jonathan. Saan na kan nga ay ayatan. Iso asaan kan amang namnamapay. Mala, bayadam kit din ti in order ta. Taagawid tan. Rabiin. Nakasaksakit manang. I-break na ni Jonathan. Babaan iti text. Basaam ti mensahe na manang. Nan, kita man? Saan kan nga ay ayatan? Lipaten nakon. Goodbye. Di talaang timbagana? Ay, makitak laang di jay alalaki. Pagsasawa ka talaga. Ngasing patak mata girlfriend. Saan ko nga inapapa? Liniklikak ti nagselos. Diyak mat inungungtan. Gamapay akastoy tinagbanagan ti amin. Apay, manang. Mario, sikat ti inawagak. Tadyak makontak ni Jonathan. Agyaman nak may ka dito restaurant ako nakapagkitaan ta. Anya ka diti maipay ko kan ka. Gayam mo ni Jonathan. Iso nga amom ti mapaspasamak kada kami adwa. Wan. Una na. Asaan ka kanupulos nga agselos? Nga okay amin kan ka dagiti araramiden na. Ha?
Saan na ati puti kasta? Ngamin, kasla di na marik na ti panagayat mo kankwana. No kasta anakan anos ka. Adi mo man laapaan nga oray sagpaminsan. Anya? Apalak nga rod. Tanakatumpong itikas kan kakaanos akaayan ayat. Dayta ti rason no apay nga in-break nak ni Jonathan? Kasta mo ti kunana kanyak idi. Ngamkit di. Addan sa bali a girlfriend na. Anya ni Jonathan? Kaya't ko kumama kasarita. Bayam, tay bagak day takan kwa na. Ngamkit di, padasam manan nga awagan. Barang sungbatan na ti awag mo. Talaga saan nga sungsumbatan ni Jonathan ti awag ko? Agraman text ko, di na pa'y replyan. Apay, anya tinagbasulak kan ko na. Takas to'y ti aramidan na kanyak. Melay. Nanalagring. Adda, ak dita paraangan mi. Idi nakita ka dito'y paraangan yo. Palpaliiwan ka. Kat kaslada pagdandanagam. Asino ti awawagam iti cellphone mo. Ti ka di boyfriend mo. Nana. Mala. Agtugaw ka ta agsarita ta. Balasang ko. Nana. Siguro. Nag-break kayo iti boyfriend mo, anya. Nakitak nga min dyan ang itulod idikan ka anak ka motor. Kat iso siguro dahi jay ti boyfriend mo. Uwan, Nana. In-break nak ngamin. Kat kasladyak maaklon, Nana. Mel ay balasang ko. Saan nga amin a relasyon kat nabalegi. Ngamkit di, no talaga anapod no kan kati kaayan-ayat mo. Saan na ka nga in-break? Kat maawatan na, kan mapakawan na ka no adaman nagbiddutam, arason no apay nga in-break na ka. Nana. Ay, Melay, saan ka unay nga agliday akasta? Taamok nga adapay mas nasaysaya at alalaki, adumtengkan ka. Nana. Nakasaysaya at kaabalasang, kan napintas ka. Isungad dan to dumteng anapod no nga ayat, amas maikarikan ka. Aging gaita, Mr. Lonely, duan na bulan tinapalabas, manipod imbreak nak ni Jonathan, makunak ang nasakit pa'y laang tinhagam ko. Saan gayam nga umdas anasingpet ka, tapno ayaten na ka ti maysa a tao. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Melay. Melay pagayam ko, saan na maliklikan ti di pagkinaawatan. Ngam iti sabali abangir, kasapulan met dayta, tapno mas maamamuyo ti tunggal maysa. Di ta makita no pagpatinggaan ti panagayat, ken panangipatagyo iti tunggal maysa. Ala, sapay la ko ma, tadumteng to tinapudno nga ayat, aparaken ka. Bueno papagayam, inka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Melay, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman gamitin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. No kasta, si katay nakailaw-anan ni Roland a waitress. Apay nga da ka dito'y balay na, ha? Ma'am, iniawid nak ni Roland, gaputa masikuga. Nagpuskol matiro pa man niya. Sika, anaam-am mo na lang ang itimay sa nga inuman, ha? Nagpayawid ka kankwana? Sika, amay isa lang ang a waitress, nga awan nagadalan na. Anya? Among ka di,
nga dan fiancé ni Roland. Kat siyak date na. Ni, awan na sasauna kanyak, ma'am. Pwes, amom itan. Iso ano mabalin, pumanaw kan. Anya? Sige, alam dagiti kawas mo. Tarumwar kan dito'y balayda. Mamirmiraot! Urayang ka di pa'y asyak amis mo ti mangulod kan ka, ha? Di ko na ni Roland kanyak. Ag naadak dito'y balay da, aging gay ti Jack makapagpas ngay. Jack magustuhan ti panagnaod mo dito'y balayda. Awan karbang ang agnaod dito'y. Pasensya kan, ngam saan asikat itong palag? No dikat ni Roland. Aday ta, Roland. Mangan kan, siya ka mismo tinagluto iti sidaan. Sige. Ala, mangan kan tayalan kay iti danom. Sika, nangan ka din? Manganak tulat ta no mabisinak. Baybay am ka diti sa lunat mo. Idin to tagdadagsin ka. Sa anak pa'y amabisin. Ala, agtugaw ka, tagsango ta amangan. Diya kahit amabisinan ka. Nang runa, tagdadagsin ka. Nunalpaskan ang nagidalimanak dito'y kusina, ingka aglaban. Nagado dagiti kortina anasken alabaam. Wen, madam. Hoy! Garang ganjang! Inayon mo alabaan dagiti mureng ko anaurno. Sige, ma'am. Ha? Kasta ti may parbankan ka. Ti agbalin akatulong dito'y abalay. Maawatam, ha? Nasaya at met, tainyawid na ka ti anak ko. Tapno addaag paay babaunan mi. Kita kita ti kinapuskol ti rupa daytoy agarang ganjang, mama. Di ka unay, iha. Amangan no saan ang makaanos kat pumanaw. Awanton katulong tano kasta. Oh! Unyag pa'y sumama. Okay. Oh, Marta, ingkan aglabawan. Saya atam ti panaglabam, ha? Ay, asi ka pa'y. Tababaunan ti kayarigam iti daytoy abalay. Nasaan ka kumaagarang ganjang nga agraraman adayo ang mapasamakan ka ti kastoy. Kasta uli ti banog ko ang naglaban. Nagdadagsan nga ulas kan kortina ti linabak. Sapay saan akayat ni Madam apaaramat ti washing machine da. Kastoy kadilatan. Agan ano saklatan dito'y balay da, Roland. Hoy! Apay anak katugaw kapayla ditoy. Nalpas ka din anaglaba? Wen, madam. No kasta. Mapankan ijay kusina tagluto ka. Kaimasam ti sidaan alutuam. Sige, madam. Ngamsakbay na. Ingka mangisagana iti meriendami kan ni Delia. Tay-tay pa'y amabisin kami. Wen, madam. Insabog mo matun kanyak tilinaon ti baso, ma'am. Ha? Kasta ti kayarigam dito'y abalay. Umay ka! Tibok ko, ma'am! Itutong ko ti rupam dito'y misaan! Anya ti bagam, rabiin, kahit kung ti baturog. Nabannog ako na iti trabaho kay opisina. Roland, mabalin ka di nga uray sana kung ngagnad dito'y balayo. Anya? Agawid aklaan ni dyan lugar mi. Kasanon? Masikog ka pa'y matngarod? Di ka agdanag. Ay wanak ti sikog ko. Apay adi mo kayat dito'y balay. Kumpleto ti makan dito eh. Amok day ta. Ngam ijay probinsya. Ado ti presko a prutas ijay. Presko madagiti prutas dito'y balay. Takanayon nga umay aglako dito'y tay suki ni mama. Roland, saan na nga'y ayatan saan ka di?
Isong awan serbiti kandak dito'y balayo. Adaan ka pa'y nga rodan iti fiancé. Saan ka di? Dayta sikog mo ti pampanunutek. Kayat ko anasalon at nga ipasngay mo. Kas itinakunak. Saan ko abaybay antisikog ko? Siyak ti matungpal. Saan asika? Roland, patyam nga ta, dagiti ibagakkan ka. Nga niya. Amang ano daktakas ti mapasamak dito'y sikog ko, no agbayagak pa'y dito'y balayo. Anya? Marigatan akong dito'y balayo. Gaputa inal daw ang mabambanugag. Rabi ilaang ti panaginanak. Anya ti kayat masawan? Nalablabas pa ingam babaunan ti pampamayan kanyak damamam kan ti fiancé. Kabilan nakpay ti fiancé. Kasaritak ida inton bigat. Saanan anas kan nga agtali na edak pa'y dito'y balayo, Roland. Agpasngay ka pa'y. Sakbay apumanaw ka. Saan anadlaw ti ina ni Roland kan ti fiancé na arimuarak? Adamat tan urnong ko. Inor-urnong ko dagiti kwarta ngayon intad ni Roland. Saanak amarigatan. Gaputa adamat kawadwadan na. Umdas nga usarat nga ganakak. Kan pagpuunak iti basit a negosyo. Ada nagsardeng ako iti batog ko. Umay kalumuganan, Marta. Ni Peter. Umay kalumuganan. Wan, kat agyaman na ka. Nukasta, saan nga amo ni Roland at imanaw kay Jay Balayda? Dinak namin palubusan a pumanaw. Iswas, saan kun nga impakada? Kan saanak a nagpakada iti fiancé kan inana. Iti dayta nga inaramid mo. Maawatak, asaan anasaya at itrato dakan ka? Ay ayatak ni Roland. Kat maibturak ti amin arigat nga ipalpalak am ti inana kanyak. Ngam, amkak nga amangan lumadaksan to'y sikog ko. Isa nasaysayat no agawid ako ni Jelo Garmi. Nukasta, agawid ka itan ije lugaryo? Juan Peter, mabalin ka di nga itulod na kay terminal ti bus. Sige, itulod kan, aging ka ije lugaryo. Nagmayat gayam dito'y lugaryo. Presko pa'y ti angin. Juan Peter, agyaman ak iti panang itulod mo kanyak. Awan anyaman na. Gayam ko ni Roland. Iso at tinulungan ka. Tangay malaman. No bigat ka lang nga agsubli jay syudad. Amok anabanog ka nagmaneho. Sapay nagadayo dito'y lugar mi. Sige, nukas tati ko nam. Kasta gayam din napasamak. Kunaklakit din no sikat ti kaayan ayat ni Marta, Barok. Saan, Nana? Basol ko daytoy anapasamak, nanang. Kat, kasano nga rudan, agpasngay ka na balasang? Awan na nyaman na. Saan ko apagbabawyan to'y sikog ko, nanang? Naragsakak, gabutadan ton anak ko. Ala, anya ngay nga rod. Babaero at talaga ni Roland, Marta. Ngam italaang anak kasikuga. Peter. Si kalaang ti amok anasikugan na. Ala, bayam nga rodan day jay alalaki, Marta. Lipata mo, saan aseryoso kan ka? Iso alipata mo. Oh, kasano? Agsubli ako ni Jay syudad. Ay wanam ti salunat mo, Marta. Juan Peter, di mo latan masasao ka ni Roland nga dakon dito'y lugar mi Sa bagay, maamuan naman kan saan. Awan bibiyang na dayjay. Gaputa sa anak mo't nga ayatan. Nga masaknan kan ka. Gaputa masikog ka. Tisikog ko lang tinapatagkan ko na. Nupay kasta. Pagyamanak lata. Ngam, naamiris ko asan arumbang amaamuan na tiayan ko. Ta sigurado, yadayunan to tipas ngay ko. Sa bagay, kasta ti plano na talaga. Jak itulog akasta. Uray bak nang da. Saan dan to amayadayo kanyak tipas ngay ko.
Nakaturugan day ta anak mo. Isu nga impaydak di takrib na, tanabanugak anang uba nanang. May san atawon ti anak mo. Ay naimbag ata lalaki. Apay ko mano babae, nanang. Kay kayat ko ti lalaki atap no makatulong kan ka. Ngam sa bagay, lalaki man kad babae. Naragsakak lata, tadapok. Ay sayang, no si bibiyag pa'y kuman ni tatang mo, ay maragsakan kumamad. Nanang. Ane, adalugan na nagsardang di tabatog. Asino nga tati akinlugan iti dayta? Amang ano sa nga ili ti karuba, Inak man tanawan di tatawa. Ha? Ay, Marta! Ni Peter! Adda kadwa na alalaki! Kumusta kan, Marta? Kumusta ti anak ta? Pasensya ka na, Marta. Diya ko nalapdan ti bagik. Anang ibaga ka ni Roland nga adda ka dito'y lugaryo. Peter. Tinasayaat. Agsarita kayo adwa. Sige. Surutak ni nana ko lasa dita paraangan. Panawan kayo, pay. Mabalin ka di akita ti anak ta. Impan ko iti silid mi. Tadyak kaya tamalukag titurog na. Marta. No imay ka. Tap niya dayong kanyak ti anak ko. Mapaay ka laang. Gapot tadyak itulok. Matayak pa'y nga umuna. Sakbay ang mapasamak dayta. Saan? Awan panggap ko amang hiya dayo iti anak ta. Saan ka di akas na ti panggap mo? Kayat mo idi nga ipasngay ko ti sikog ko. Tas ikatimang padakkel kan ko, ana. Idi dayta. Ngam saan itan? Diyak kayat ti riribok, Roland. Bye-bye-an na kami ni ti anak ko. Adaan ka matan iti fiancé. Kat nalabit nga dapayan anak yu. Saan ko akayat ni Delia akatakunay na itibiyag? Nang namnama ak, amasarakan kamatlaan. Kat baliwan ta timang rugi. Anya? Saan apa nagayat dayta, Roland? Idi pimanaw ka. Sinapsapol ka. Aging gaan awanan akong itinamnama. Kanayon ak ngagbartek. Gapo iti dayta. Nabaybay akti salonat ka. Dayta ti gapo na nga impudno ni Peter nga ammo na ti ayan nyo. Anya? Kat umay na kayo gayang paspasyaran dito eh. Wen, nagbalinan anasingad na pagayam ko ni Peter. Marta, ikanak itigundaway ko ang mangayat kan ka. Nang ro na pa'y taadan anak ta. Anya? Umakarak dito'y lugaryo. Mangipatakderak dito'y itinegosyo. Tapno saan tayon nga agiin na tayo. Ikami ti gundaway ni Roland, Marta. Kat patsik ang naragsak kayon to. Peter. Awan dan iti fiancé na. Isu anapanan iti abroad. Kinasarita nakmat idi ni Tita Susan nga ina ni Roland. Ano kumamasarakan na ka ni Roland? Agkid daw kano iti pamakawan. Rinangranggasan na kakano idi. Kat ikiddawan na dayta iti pamakawan mo. Diyak amot sawag ita, Peter. No ita, diyak kayatan ti agdarasudos. No talaga ada kami ka ni Roland tinay kari iti tunggal maysa. Da kamin tulat na. Di ka katipay mapan maturog, Marta. Ang mga no agriin ti anak mo kat agsangit. Narnakanan, nanang. Apay, anyaya ti pampanunutam. Ni Roland, nanang. Anak, mariknak anapod no ni Roland itinbaganakan ka. Akayat na ka nga ikalaysa. Nanang. Ngam adakan ka dayta anak ko. Panunutam anaimbag. Marta, adtoy ti alahas nga isagot ko kan ka. Nangina dayta. Adaken ka no ilakom wenno aramatem. Madam. Nagpilit ni mama nga umay kamin dito'y lugaryo. Tapno makita na ti anak ta.
Pagbabawyak ti kinaulpit ko kan kaidi. Pakawanan na ko, Ma Marta. Sapay ko, Ma, taging gaita, kat ay ayatang pailaang ni Roland. Kat numabalin, agkalaysa kayon. Ha? Paikalay sa ka di kanyak, Marta. Kayat ni Roland nga agnaudan dito lugaryo. Tapno saan kayon nga agsina. Ano kasta nga rod? Dito uyak metan nga agnaad. Ha? Pangaasim, Marta. Paikalaysakan iti anak ko. Naragsak ti ending to'y pakasarita at Mr. Lonely. Nagkalaysa kami kini Roland. Kitita, itultuloy kumaten ti agadal. Takayat ko ang maipalpas ti panagadal ko. Naragsak kami. Kat pagyamanak unay dayta iti Diyos. To'y pagayam mo, Marta. Agyamanak iti dayto'y apakasarita ang pagayam Marta. Ket agpaay daytoy nga adal ken inspirasyon kadagiti naayat a dumdumngeg. Ala, sabay la kumatag tultuloy ti ragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Marta. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer Recording Technician Leonard Ributaso. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.